Na ene se no wo ko dia sorry. Adwuma ya sem. Kuni basore ago. Sorry ne doso. Sa. Doso pa. Ebi ni dey. Sorry na me call Pentecost. Na ye na me call Church of Christ kakra. Okay. See right way Gospel Center and Nkoranza mba here sorry am call no. Oh, okay. Nature say oh no, sorry na mo no uba ha ne bi ni handi. Systems won sorry no doors. Sorry doors. It's because we call Church of Christ. Timba Nkoranza right way bi ni ho. Timba Nkoranza there. Just say correct. Na Pentecost no we jai. Oh, Pentecost no me jai. Oh, okay. And my encha also for Andrew Osetechi. Founder and leader no. And then you remember Vida. Okay. Encha mu pa. Nti one who producer. O say na wo me say so. I mean commented it. No no. O producer so e. O kwa dey sorry. Asori be na di wom. Oko Sompa. Hey. Sompa. Enti ene ye be kwa sorry. Yes. Ene ye be kwa sorry. Enti Sompa de am say asoro no heya na ye no. System de heya. Yeah, ne ye be kwa sorry. Nti pon ya papa na ye ko. Nti na e be she black o so ya we. Hey, sorry what there. Sorry bia ne somni na yi ha nti titi somata ni Roman for de mo de mo wayi mpa am de mo wayi mo ye kase pa nti e black de e she bia okay all right eni e yemfa nka bo no ho ye ko ba ne Friday ye wo Sign Good Friday ye won niema bebre e wo ye show yi so nti Saturday de yenko na yenko fa enkai bossema yensa kanu embra Anopai mi mo bibia che emre no aso nkai ba wo fidue mo no wo se ye kenkai de so mo wo sa mere de no num no aba pa won sima no aduana emienu e wo Sompa aduakura chi ponso afide kesie so ene ye fiada kronko Good Friday de Adea asem se ene ye fiada Easter no anie nti oba de no ogusu a o hirehira ye ne am anapanka aboso mi amaje penie na me baba kenkan de amawo edin ameje so age abena ata jamfuwa amono wodi amono Princess Papa B enka agba di kan convention Christ Deliverance Ministry International Church Ghana Nkoranza branch HMAFI Easter Convention no wamodi ahehye so anya samketua efirase enura fosu obusu omuni de toso dunson na bekwa na wie ye ne de toso aduonum wo fie mpini na aduonum enuye mu na afi Easter Convention no Christ Deliverance Ministry International Church Ghana Nkoranza branch wonyina so sem no wonya de free Joshua nwoma no itiba ko ne nkenkan so nwotwe ono watwe say bad by the word na jumadie no said ofi ase enura no na chesenya sam ketwe yebo mfrete na ne akoye fia dai fosu obusi omudi de tosu du nwotwe de na mpanifo kiremu am anopa somo no anopa na watwimpa mu pepepe na afiase na munya fiase na watwimpa mu sano a ebekwa na wie ye awia no mieno enti Easter Convention mo ahase a ekoso wa asore bia hwa mo Stanford mo ben MTN po no Stanford mo ben MTN po no enti yama atiefo nyina enti na mo hye no so se Easter Convention no penifo kiremu afiase bo maden se nso wode ho ebegimu ebiem na efiada no na akoye fiada yi awia no mienu yapom na nanwumre so no yanwumre no nsom anwumre no nsom pepepe na no so anwumre som na fiase na aba na wie ye no nkrom na adeche memeda
eno so anopa so no be fiase anopa na wotwempa mu na eno so akọ na wie ye awia premtobre na awia no mieno picnic eno eye chese adwumadie sonko omo ahyehya eka ho bie eno no games ahodo ne nwa adwumadie yi omode ahyehya so eno na omu fiase mi na omu pani eye prophet Daniel Boni general overseer no obutumo Israel wode na ho fe na nuanyam ngose wono so eto mo achi dendenden na abepie mo Nkoranza so dia Easter convention no bibia si ne naso Reverend Osei Richmond Ghana head pastor Nkoranza branch wono na bibia si ne naso afi Reverend Simon Sufiri Kumase ene Kumase branch ono so ababe na Reverend Ata Roxen Kintampo branch ono so ejinem Reverend Amos Ansu ono so Wanchi branch na afi Prophet Isaac ono so Kumase na Reverend Dr. Kofi Asare nso motivational speaker Daro FM hona da bia wodini djuma ono na ye guest speaker wa fi Easter convention emo ente ahyase na ye butubutu pa nyame anu nyam ededi kwa wo ha kwada nyina no fa kwadan reverence ni asofo na nyame mfa omoso na wo mo enyi mfiri bu ha ni nyina emo na o kire mu a wa fi ase no de ka be kwa me Nkoranza ha no mpanifo se ka no besi NDC petrol office nanim ho ti wo Nkoranza nwum de som ne ni nyina no so be ko bia na wa yere ntentam NDC petrol office nanim ho na akohia ka no afei bo bra ho ne akuma no ha ka no bi ebeba honum na ye de monso aba enkwa ben ye de ka beba besiwo akomsa domase ye de ka beba besiwo na ya famu nyina ama monso motibe aba Easter convention be said the class Deliverance Ministry International Church Ghana Nkoranza branch o ma hyehye na afi no saa enetie nti biantie na wonhye no so beko bia ntempa nyimre no aye obi bia ntentem wo Nkoranza na abehia ka no NDC petrol office no nkwa abenfo akomsa domase bra wo kuma ka no ebi beba honum na monso maban fefefe omsinya minshura se wo beba nkyeremu bia no betimi afra homa 0540 544 748 host pastor Reverend Osei Richmond wono enanensa ehye asiem de madru sonso yefri na afi nso yefri Easter fundraising jumadie no eno nso no yefri hene nana okoforobo opoku jima tachi otosumie no nana ne yefri man na tena nkonwa ena aka bomu a afi Easter convention ase omde de Easter fundraising ase afi bia edwumadi a omode hyehye so nti so no ye convention no na nananom so ede hyehye ahyehye so a wo mo hwe so mu benya kika wonsa ase timemfo ama no ne ene kuremu beboa na nkora ye na achese mo be waterfalls edwani akohwa ade a boabe monkey sanctuary honso no omdo mani ebekire mu ewo honom adeche memeda busi oni de to so du nkro no a eno nso no floating no num na hyehye so screen nyina wom community account launching of hotel tese dwumadi ndi edoso da kwasiada community harvest adeche ndwada 21st na inter community games ebeba so ukwada 23rd no na Najimes Cup ene games awdo abekọ so no wa betinya sakuruwa na chese wo so akọwanim dwumadi ndi edoso pa hunidie ni de ewom no edoso eni party ahodo abekọ so dinner party ni nyina eka dwumadi no ehu bi dwumadi onyina ekoso yefri Methodist School Park ewo Nkoranza North inteno mo afiase a ni diso da ukwada mu yewe no mo aye nde fiada nso de ebekọ so no ni nyina na chese ya bobo so de monti na kiremu a o sha ase 16th ebekọ na we 23rd nti obibia mekọ omoa na bibia ntumi ye kama wonyina so samrase yankamom na yebetumi achechire nti nana okoforobo opoku jima tachi otosumiene na tena konya yefiri hene etunsafro bibia kwa aba se dwumade na fiase nti nyina meboa omo na omuntimi ni dwuma na enye fefefe na amde de mani ko ho adusu a mekọ no eye draka bisu no ho kasachire no eye pa na no mommo ho a nkosi se dwumade nbekọ na wie ye na se ade maburu ne kọ no eni ayenya entina na se fiase o egusu a ekoso bomode na nso beboa wo mo enka agbe na na okoforobo opoku jima tachi otosumienu yefiri hene na nsa na ehye ase ka abasem amadu so no
eye wo papa nti Queen V Special Honey Center ho na maduro asemen kan cho se wo bi a wo pede di udwuma eduyofo a mo de wo ye nro ope wo gallon akese ni nyina obenya bi 1 liter any liter bia dodo bi ahia bia no nsa beka bi upe bi adi hu dwa nso de akwama no ne nsa beka bi ankra bia ope wo adi udwuma se wo no bibi na wo ye na wo pese odi bi eka ho a ne nyina Queen V Special Honey na so ye na wo se wo kɔ na nso kɔgye wo papa tinkoni bi tete de no de mo ano ye ne wuramu a wo ye yi a wo we na didam na wo mene na wo sonso no kyese wo tafra adwene mu bie ema bibie kɔyie ntene ye ma no ye mfa wo enka omo aduane ho ebia na nso opebia obetimi afre se yewu ama no ne nyina ye de kɔ omamu babia ya gye yedin se betimi afre na nso aba 0244 361008 0244361008 Queen V Special Honey ene wo papa Queen V ono na chesenka gbe ne nsa ehye asiem Easter no ene na Good Friday ntino ye be kɔ nsɔre ye be kɔ eye punto ase ntino wa ho hyehyɛ no ya no ama na ye fe na one collection se bra me ma no mo jeans tra na bi wo ho e ma nso jeans skirt na bi wo ho mpaboa ne de kan ka ho a t-shirt sorry a Easter convention mu ya pese mu ye t-shirt ni nka akire ayi t-shirt pese wo ye na one ne ntare ne dem sie mu ofe ono aba fia se de wo si ahyehye ne ho no ma ne ma no yi yenko ne yenko tontade wo pe bi nso akyikiri benche ba bia wo bia no e wo frɛ ne a me top mfamra me ye de bebre wa aboboa no 0532 na one collection ne nsa ene hye sanka abose mu asem na Rush Energy energy drink so aba monte so na nsen said ahode ne esi wom no Rush Energy no numbi na musti wa hoode no wom no hoode ne nyina ne nanso betimi aye adwuma na nso akɔwanim nsen ye ho abobodie nyina ko free US ene ye ne Ghana enti sa wonum bia ahode ne vitamins ne nyina wom jinsi ubenya bi cafe ne nyina ubenya bi enti no ope energy drink abenom na ho sisi ho so a Rush Energy drink mesra wa pebinom na wa ho ode nsem esipinensi ta pebinum na gina wona so pebinum na so kwa wanim na Trillion Industrial Limited omo de Rush Energy drink aba mountain so ntim so pebia tu a wo ye store na afeku de wo ye bia sport bi na wa bia nso a pese wo ton energy drink a Rush Energy drink betimi afrem penifo 0322 190877 0322 ye dia somo wo betimi nke dia meje so age abena ata jamfuwa amono wodi amono princess papa bi mimamo anitia mejewa mejewo enyaado
Good Friday, ntino yemfa afinshia pakesia pa entoma a Christopher nyina ya wonom tie ye nanopei ewo Sompa 106.5 FM ensemwa ekotwikwa breman den centrefo akrukra kope ama semofo agibrani adagya so ne so fekofekwa no ena kwa Good Friday no yatna se ya de eba besomo ensem no de bedi mo tintimai no eyese Adea Akye Abia watonsa ede afre ebibrema mamiensa akandi force womra na ye nyina ye mom enom asundwe bua konfanache ehonso ene bibia akoso na ede ya moja ena wonmatwe ede aboa santema tituru wonmo wo prisa sanso ena adehye bi ya wonmo kra no wonmo kra wonse ede egu Ashanti Gold Force achemoda wonuma ben wa pomodemu de atodwa se ye ka typhoid akosoro papa 2024 no mu na manso koni ago ohipoplo ya wote adwaso wo hwabusua enne nana esu sana posini a wodi tuo kasa ne nkanchema wokokoto nura de ne si akire eja hwehwe ya ama ne homene so no anam so bi ama fire commander bi ato nanum to nsem ahodo ya woka no yede ne nyina mu nsem eba bedan mo ene ebe wura ama no ne red bi epie gaza mpepere so ho no wo munim red sana ye topa abusiansemi dodo na ka ho eda no pay yade eba besom wo foriso bosom de to so dunwotwe ewo fipimie no ene aduonu nwotwe mu na ye ka wo se na nakwadwoje si company limited de ko beja se sempre mo bema adansia wuniama papa de ene bo efo awiemo ensuomo ensuo ne betimi agira ne naso eno ena ye kanfo de ama se ko pebito na entimi emoa ensem no wabra hfa Sompa 106.5 FM akra ha no wote yanka wa Asante mantemu a eye ayiko 100.9 FM sanso na Sompa 93.1 FM so ekramo ewo kumase afa wodrubu no epo ye mantemu a eye Sompa 106.1 FM ewo techimai afa Nkoranza Sompa 90.7 enso ekramo sunyane Sompa 98.9 eje Adea Adehye ye wo ho takwa eye Sompa 101.1 FM takra de Sompa 103.3 FM doma Sompa 101.3 FM wonum nyina somu bi ene anope kase no ewie yo ede amawo adamfo pa radio so eye Adea France abrochimemu Paris ena wono so eje ama Adehye ya ewo ho na Facebook live no eye Sompa 106.5 FM ena YouTube no eye Sompa FM kaya ho www.sompaonline.com na ensem nyina da kokenkan na tie bi so efefiri wo anopei mokenkan fo ye benu medi de ohenire maame akua yeboa asia mabronya abrewatie na anopei me ne ohima kunu triple A man ejapia apamdada Adeshimai mayenshana ensem no yemubu ni srani abasa enfama yesha samna se ede efri eye eko wase kubata no emu wafi apema henkono edioso enum 1975 ene ekotoni maboso meda na toso aduonu nwotwe no ena wotimi ete sekwe na nyina mu no eye ebibre mu man no empanyimfo ena ose wasa wakeka won hubomu sebeya obi ho kire no anaso obi hiamoa ewose etimi koja wobi ewo baabi a yetimi asoso ehumu ewo amemu akwan so dwadie mu ene oman chichiriye mu na efri sabre na besi ne ya yekasa bubu a na chese besen finhia no aduonum enie asansa fade a wode kire enam sayo so aba wo ba bedi finhia na aduonum no anase aduonum no na fidi da no ewo man ga na mu hase no yedwa John Drama ne mahama wanam sa kwan ne so atonsa ede afre ebibrema ma hodo nyina do mo ka ho empo wonum a ene ye kasa no wonum afa kwan bone so kudita kwan so ene esrafo no makwaje tumidie no ede afre nipa na wo bu oman no ebi ti se bokina ne ade no neno ena yewura okujeto abrakwa wono ene mansofo ya wo hwe ye ne amanfofo nkita hudie ho nsam so wakasa se ne ne mesi kwo no wo to nsa de afre omunyina se wonum emra
no meboa sebe ya wonu betimi aka won ho abomu se abibre matoye fam amam panyimfo na ba se bibisi a watimi aboaboa won ho. I did indicate all ECOWAS heads of state have been invited for this event, including heads of state of the AES countries. You do know that because of the divorce from ECOWAS, it requires the host president to be solely responsible for that invitation. So they will come as hosts of the Ghanaian president because of the divorce. But in the spirit of goodwill and seeking to foster reunification, which we hope that will be achieved in the shortest possible time, all sides, when President Mahama discussed with his colleagues that he wanted to invite the AES heads of state, he did not face any opposition or resistance, which is really a good sign that there is that genuine commitment and desire for ECOWAS to be fully reintegrated. Awusia ambabi etise Mali Burkina Faso ni Niger ene yewura Samuel kujeto abra kwa chese eye kasa na srafo na akwaje mampanye adwano de aboso na so no wo to nsa de afre wonum sebe ya wonyina beba na oforiso oboso be de toso aduonu mienu aka bese ne naipe na wo de sa emfishi aduonu mafidi da e wo manga nem hasenom no wo de wo ho abehjem eno echi no wo sa eto aso se sanhyiamudie na sedwumede ya obedie no wo behwe se mpanyifo bebe nyina sa mampanyifo e wo abibre batoye hasenom no wo nyina bekọ bankrom no asako de nhyiamu e wo dwumede de chi se be ya ne enkoye e wo amamiensa we say entem ene eye ECOWAS ne tem no wasan aka won ho abomu biem. And those of you who followed President Mahama's state visits to these AES countries, you recall that they did indicate that if ECOWAS will recognize their bloc, the AES bloc, and will not mind inviting them as a bloc, not as individual countries, then they were open to the idea. Will be discussed by heads of states. You need also to recall that during this launch, there will be the extraordinary meeting of ministers to discuss the same matter, and a report will be presented to the heads of state. So, Sompa FM. Oh my God, na ende amanfo fro yenkita wodie ho ensam so nyina dade wode ahye na bem no eye rasam okojeto abrakwa wono ena yekotie nui. Yefri yewura kujeto abrakwa de so a yenwura kumase santemantam mu na yewura Dr. Frank Amwakohene wone santemantam so afo eno da wo yade bia ebinsi da wode nani ekokopiem ewo baabia a prison for ewo Kumasi Central Prisons na wakonye ono nko na enam wone adokotafo wo maben wa pomuden hwehwemu mu pa ewo Komfanoche Abaya Asabia ene to aso ekoye na won mo koye no na wokokotwe muja ededom se de beye na blood bank ho no emuja bekoso a awo ho na ekobase obi ko ayasabia na wohia muja wo monya bi ede abono emu no ene wokoye nso prison ho wo mo ayasabia wo ho titiri ne memam ho no woko ekopa ho ntema sanse na wo mo sie wie ne wo to aso achese emamu nso no ebi beba na wo mo de nso wo mo timi awie na pomuden pa timi atodwa ya ntwe wo mo jese amfa mpie se wo ba bagia yarehwe breko a wo den na die fie na wo san de to so se gufrede eyenne na wo fasa kwanya so aka kire mampani se de Kristo wowu edeje adasanyina nkwa no sa gufrede wo no mu a bibi nti wo den na die fie ho na nso ebia na wo mo bone no enhyeda enka sensa wo se yegya wo no wo fasa afi so ene afidida yidie so na wo mo nso enya wontiri enidim. We have to on-roof and re-roof and make sure we provide ceiling, tiling, beds, air conditioning, and all other medical equipment that were needed, including medications, among others, for the health center. And I'm proud and happy that the commander has seen to its completion, for which reason we commissioned it today for use by the inmates of the command center. A round of applause for the prison commander for making sure that the support we provided was good to good and
for which reason we've been able to innovate and also commission it for DPs. Special appreciation to the Ghana Health Service, who partnered brightly in helping us embark on the medical screening exercise at the Fambori. For your information, on the TB screening, we have stationed a mobile X-ray machine that is taking X-ray for all inmates to be able to screen for any TB pregnancies whatsoever. Those will be able to provide them with the needed help. When my inspection and what I check, we may be able to come up and third today. We will make further arrangements so that the team will be stationed and ensure that we are able to take the X-ray for all the inmates so that we will be able to pick the condition early, be able to give medication as well. The other health conditions that we are screening for over there, those who need further assistance, we are working to collaborate and also get assistance from Fanochi and the other hospitals so that if there are any cases that go beyond the capacity of the team in there, be able to quickly refer them for further action by these health institutions. Again, we also noticed that there was a need for support for the blood banking service of the Republic. We noticed that Eno Asante Manta no so afọ Ira Dr. Frank Amakohene nene enati. Afe yentuom ni kenfra Asante Manta mo fie ni kyeremu ewo efifi Manta mo. Na Ghana National Forest Service wonom enehwe eboa oman Ghana sebeya ejebi to baabi anase ekwa ahuyehie mu a wo betimi etwitwaje yen. Wonom so ede atudwa wa bra okosra dwadefo ahodo ya wonom so ewo mpotem ho de to wanim se adaroma etoda bia wonso ni wonban no eya na eya agensiam ntine wode nchwetwe mapa ede ama wonom se etoda bi na se eja to baabi ana se eja gensemo ewo mpotem bi na se faafo no eba wo ma won kwan se be ya won dwumedie ahodo no wo betimi edi na enkofa wo hawo ne abenedie biada entimi emre o my Ghana adehye na ne sayo so en wode adesrede edema eyebensin bedwa ahodo meche desro assemblies no na afen so no empanyimfo ya wonom show mine ntoto yeso meche town planefo ne se obakofo we no obere dro ya na egu obakofo enchire danfo ntino adwuma no wogyaahya won kwansa wontimi enye enu ntini won mu wonom na kwan bia do befa so ama ne titu 500 ahodo ya enipa bi asisi stores atoso anasa asisi dan asisi so no wonhwe na won mu sebe ya obetimi ehu ni nyina da ne baseje bi to ba bia anyensemo yenko na yenkonkotie Central Regional Fire Commander ACFO2 Marinda Mary Atiga Mensa nesem ya yenyaye Sompa FM. Omomwai nene market for enkasa. Nti at times no me ma omon shedwa e wo kwan no because in case of emergency entimi enfa kwan no. And that will delay our response. Shina ekos bibi and I am intensify our presence like visibility we do baby out on fire for me. So omo fire for anything that na omo besu so omo ye born I think they will run away. Oh yes, Central Region hydrant ebiba ebinumba and I besu say me say send ya okan ebinum almost die was ye hu baby out. I see die no we see ebinum no ye nti say town planning for ne ebi hu say this place a hydrant nti ye no bebre no ye ni because almost die was say ye ni baby no say ye ba ha enje assembly no mo boye hwe na baby a almost see die was no mo mai ye hu no mo bi mai ya ye crop no ba mai say mo omunti na the way ya omo nu aduane wo dwum ebi no omo ba nu aduane na omo di cylinder no ba si omo ho no omo di ntuma akata so na ebi no so omo socket ni eyi omo use via they should make sure say omo dum bibia omo dum a say omo ni plug ni free socket ni Ebusiani payetine kan would one each won fifi mantem wa Ghana National Forest Service no one no any commander was sahine ya odi wo manim ACFO2 Merinda Mary Atiga Mensa any ding nensam no achi no enadwadefo ene adehye binum temem for ya wonum so e wo Cape Coast potem wono wono so de abasobode pa ene ma dumja adwumakuofo no. Yes, assemblies no omomwai nene market for enkasa nti at times no me ma omon shedwa e wo kwan no because in case of emergency entimi enfa kwan no
and that will delay our response. Shina, of course, and I intensify our presence, like visibility. We do be out on fire for me. So, fire for anything. Because market was one you put the bill. It is a video to them, sir. About our BP. So, but the mamma so medium system. It's the emperor, the embassy.